Kublai ye phi warok ki prolog ki wasniawsih wo up ye ki khubor ha new channel ki khubor ki wakwa open sniaw cha phi wa cha atek ukili pol da katari we cha dat uda udeng ha ki bruwam timit te tons dange chi ki khubor ha iwi ni ijia open Sniawsih we open Khyrngiat ye ki wabon hei wa unong Tanzania uwa pauna ba ha ki rensan social media kamu influencer uwa da tip kam ukili pol da cha dat u ha ki bruwam timit Utei u influencer wa pauna bha da cha dat uda udeng we cha atek ule da katari tangwa da yo uwo escape na ite ijia u kili pol to uwa da mi khubor man ipor hajrong ki viral video yong uwa akrwai ne akalam u dei wa pankhi snake ten hakisor dakhar ite ijia da mi perthai I hadin wada em wa bo ne share ye I post ha Instagram story yong o I wa ong wada manso u we da cha sor ule sankse hadin wada cha atek u idur yong ukili ha ka Instagram story yong o da panyu I wa thia o hapalong we da yu le wada manso u Deilang wa idur yong o da ule ye caption ha I wada ong u da chak tak ti o hakisan ngut ki bruwam timit we heipor wa yele o yada yanga de da cha a kapariam kti timun yonga da katari we da cha sur or sankse we mto du itele da cha dat ndi o da uding tangwa I kublai o ya ublai kan rat da yada o yanga de we hadin wa da yo o dat ye ki arngut da ya yut lutki tangwa nga wanda manso o kamte ya duwa yanga dang ini wot wada mpue muslim how to ubnai wa ar yong news nem ar hajar phawar ka High Commission of India dapan ku burom ko ya ukili pol ha Tanzania kat kam ki khubor wada yo ite ijia to I wada jia waro ha Tanzania hadu katem puem utip wane yi idau dat ki ya o we ki yi ki kite ki bru tang wa yi uman wa herngu ne bichni ki ya o ne bha wa mi khubor uman ipor hajrong ki viral video yong o ne bha wada man ule uwi ne ki celebrity wa paunam bha po perthai tang wa katakit wa pnya dang lai ko chakmat ne bha kat nisngi boon ki wa bichni ye ki wi kham tam mandale bha ki ban ya ki tang wa ki tu ki wa herngu ne bichni ye ki wi mhoi bru ki dale le boon hi ki wa emerson herngu nei bha wa tip ki wa le bha phi bar ya ki iwa ongki ha ikten phareng they are jealous of you because you are better than them te du ki ni don hi khuble chipon yachem wan I ha ki khubor wada wan